Mantul guys. Mas. Waduh. Bertiga aja nih. Iya. Udah ngopi belum? Belum. WhatsApp ondel-ondel enemy. Wadidaw. Waduh guys, ini ada suara-suaranya guys nih. Waduh guys, ada pasukan ondel-ondel bocil guys. Wadidaw guys, wow guys, waduh guys. Waduh guys, pasukan ondel-ondel bocil siap menjegat ondel-ondel yang akan datang guys. Waduh guys, itu anaknya Markona guys. Ada anaknya Markona guys. Wadidaw guys. Waduh guys. Wah. Waduh guys, ada ondel-ondel guys. Wow, wadidaw guys, mantul guys. Wadidaw. Ondel-ondel guys. Mantul sekali guys. Ondel-ondel keliling kampung guys. Jadi keramat guys. Mantul guys. Wow. Wis. Ada Iron Man guys. Wow, waduh guys. Itu ada sapi guys. Mantul guys. Wow. Waduh guys, ondel-ondelnya joget guys. Mantul guys nih. Ada pasukan bocil Ultraman dan Iron Man guys. Waduh guys, ada barongsai guys. Wadidaw guys, mantul sekali nih guys nih. Wadidaw. Mantul guys. Ondel-ondel berdendang guys. Tuh dia sendiri ya. Berdua guys dia guys. Berdendang guys, bertiga guys ya. Wah, mantul guys nih, mantul. Ondel-ondelnya guys. Mantap. Berdendang guys. Wih. Mantap nih guys nih. Mantap sekali nih guys. Ondel-ondel di sore hari guys. Mantap guys nih. Mantul guys. Aduh, Ultraman, mau ngapain Ultraman? Hei, mau nembak apaan? Waduh, wah, ada Ultraman dan Iron Man. Wadidaw guys, hati-hati awas kau, bahaya. Oh, hati-hati ya. Waduh, bahaya, jangan sampai demi konten berbahaya ya. Wah kau. Wadidaw guys, mantul guys nih, mantul guys. Mantul guys, mantul. Ondel-ondel guys versus dengan sapi guys. Wih, mantul nih guys nih. Mantul guys. Mas. Waduh. Bertiga aja nih. Iya. Udah ngopi belum? Belum. Waduh guys. Wah, ini guys nih. Ondel-ondel topeng Ratu Angeli. Wih. Mantul guys. Tir. Ngantuk amat, Tir. Ngopi lu ngopi. Mantap nih guys nih. Wadidaw guys. Apaan? Malu rame. Santai aja, bro. Iya. Emosinya selalu rame, coy. Ya enggak? Ini santai aja. Bisa Bang. Mana? Jamaah. Ya. Hah? Dua sama besok ke Sabtu ada Minggu 3. Potong di mana? Potong di sini motongnya. Ya istirahat dulu. Ya, sana ya. Iya. Ayo di pos. Di pos. Ya. Iya, kita istirahat dulu. Oke guys. Mantul guys nih. Iya guys. Lagi rame nih guys nih, mantul guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys, dan jangan lupa guys bunyikan loncengnya guys, teng. Iya, belentang ya guys. Bocil. Waduh guys, Markona guys nih. Kamu tadi terbang ya? Kok bisa terbang sih?
Ayo. Ini Ultraman kemana? Terbang tadi? Iya. Waduh. Ultraman terbang coy. Wadidaw coy, banyak YouTuber coy. Dan banyak jamaah coy. Iya. Wadidaw coy. Mantul coy. Ramai sekali coy. Wih, ramai sekali coy. Ya halo. Ya, mantul. Iya. Iya, mantul. Oke guys, ondel-ondel sedang berangkat keliling kampung guys. Mantap nih guys nih. Iya, mantul guys. Oke guys, ondel-ondelnya guys. Istirahat dulu guys. Iya guys, mantul guys nih. Iya. Wah ada ondel-ondel juga nih. Kamu siapa namanya? Oh iya. Iya. Mantap nih guys nih. Iya, jangan lupa like ya guys. Oke. Wah nih guys nih, ondel-ondel guys akan menaiki sapi guys. Challenge-nya guys nih. Wadidaw guys. Bisa nggak ya guys kira-kira ya? Ondel-ondel naik sapi nih. Wah ada Iron Man nih. Wis. Coba Iron Man kapan nih? Wadidaw guys, ondel-ondelnya guys, mantul guys, mantul. Wih, ramai nih guys nih, ada sapi guys. Karena ini besok adalah Idul Kurban guys. Mantul guys, ada sapi dua guys, mantul guys, subhanallah guys, wadidaw guys, mantul. Oke guys, jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Karena masih banyak guys keseruan-keseruanannya guys, hanya ada di sini guys. Di Ondel Jahara guys, mantul guys. Wadidaw. Mantap nih guys nih. Waduh guys. Sekarang kita akan mengasih pakan sapi guys. Ondel-ondel akan memberi pakan sapi guys. Ini guys nih. Guys, ondel-ondel memakai kostum guys. Siap-siap ngabrit guys. Aduh guys, ondel-ondel memberi pakan sapi guys. Bantu guys. Wadidaw guys. Takut guys. Takut topeng dia. Bye. Nggak keluar bye. Nggak keluar. Siapa? Nabil ya? Ini Nabil, Abang ngikut Bil. Abang ngikut Nabil. Ini malu mau hidup ini. Maluan kalau Nabil. Iya. Waktu nanti. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Terima kasih guys. Dadah guys, sampai jumpa guys di video selanjutnya guys. Mantul. Dadah.